Guhaye ikaze kuri Kigali The Twilight Talks Entertainment. N'amakuru y'ibyamamare nk'uko musanzwe mumenyereye tugenda tugaruka ku makuru yose abari kugenda avugwa hirya no hino, cyane cyane aya hano ku Rwanda, y'abasitari ba hano mu Rwanda bari kugenda bavugwa cyane cyane babagezweho hano mu Rwanda, nibo tugenda tugarukaho umunsi ku wundi. So rero uribaza ngo inkuru muzaniye ni iyihe? Dore ko ndi kukwereka abasore bageze kuri babiri, harimo uwitwa Islael MBONYI ndetse n'uwitwa Meddy. Ngira ngo ni bamwe mu bantu bafite igikundiro hano kidasanzwe hano mu Rwanda, ni bamwe mu bantu Imana bagize umugisha, ndetse Imana yabahaye umugisha rwose utagabanyije, gira ngo ubibona neza ko iyo bakoze ikintu kidakijyana n'imbaraga nyinshi bakoresheje, bitewe nanone n'ubuhanga bashyiramo mu bintu babasha kuba bakora. Ni ukuvuga ngo uyu bita Meddy niwe wari ufite agahigo k'umuhanzi ufite abasubscribers benshi ku rubuga rwa YouTube, cyangwa se abantu benshi baba bamukurikira, cyangwa se abantu bamukurikirana umunsi ku munsi ku rubuga rwa YouTube. Ngira ngo YouTube murayizi mwese ko ari urubuga rucuruza ibihangano by'abahanzi, ni urubuga rukunzwe ndetse rukoreshwa n'abantu benshi, hafi y'abantu bose ba hano mu Rwanda. Ngira ngo YouTube murayizi, ni rumwe mu rubuga rero rucuruza imiziki, ndetse uyu Meddy ni umwe mu bahanzi bari bafite abantu benshi bamukurikira, ndetse ni nawe muhanzi wa mbere wari ukunzwe cyane, cyangwa se wari ukurikirwa cyane kuri urubuga rwa YouTube. Nta wundi muhanzi wari wamugwa mu ntege, ndetse uyu Islael MBONYI yaje ahita akuraho agahigo kari gafitwe n'uyu witwa Meddy, dore ko ari umwe mu bahanzi bari bamaze igihe kirekire kabisa bicaye kuri iyi ntebe, wabashije no kuba yakurikirwa n'abantu benshi, ndetse kurenza n'abandi bantu bose hano mu Rwanda, yaba abahanzi ndetse n'abandi bantu bose. Yaramaze igihe kirekire yicaye kuri iyi ntebe y'ubwami bw'uko ayoboye muri muzika nyarwanda. So rero uyu bita Islael MBONYI, umwe mu bagabo bakunzwe cyane hano rwose mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse no hanze, dore ko muri Kenya, muri Tanzania, ndetse no muri za Uganda no muri Congo n'ahandi hose hagiye hatandukanye, bakunda uyu muhanzi. Uyu musore rwose bita Islael MBONYI ni umwe mu bantu bafite amavuta ndetse n'igikundiro kidasanzwe ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko aririmba indirimbo zigakora ku mitima y'abantu benshi. So rero uribaza ngo bihagaze bite? Uyu Meddy ejo bundi yaraherutse no kuzuza miliyoni y'aba followers, cyangwa se miliyoni bamukurikira ku rukuta rwa Instagram, agahigo gafitwe n'abantu bakeya hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, harimo His Excellence Paul Kagame, ndetse n'uwo bita Shadibu, ndetse na ba The Ben ataragira miliyoni, ahubwo uwo bita Bruce Melody. Ni bamwe mu bantu bari bafite agahigo n'ubundi ko kuzuza miliyoni. Rero uyu Meddy ni umwe mu bantu ba mbere bakurikirwa ku rubuga rwa Instagram, ndetse bivuze ko ari umwe mu bantu nyine bakunzwe ku rwego rwo hejuru hano mu Rwanda. So rero twifashishije imbuga zabo za YouTube, twagize gutya tunyarukira kuri YouTube nyuma y'uko byanditswe n'imbuga zigiye zitandukanye zikorera online, harimo nk'inyarwanda ndetse n'igihe n'ibindi bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye byavuze kuri iyi nkuru, dore ko ari inkuru kabisa ishimishije kuri uyu mugabo bita Islael MBONYI. Ngira ngo uri kureba kuri YouTube channel y'uyu musore bita Ngabo Meddy, cyangwa se Meddy, akurikirwa na miliyoni imwe n'ibihumbi magana ane n'ibindi birengaho hafi 500. Ngira ngo uri kubibona neza cyane, kari uku nguku bihagaze ku rukuta rwe rwa YouTube, akurikirwa na miliyoni n'ibihumbi 400 birenga, ngira ngo uri kubibona. So rero uyu bita Islael MBONYI mu gihe gito yakabisa yaje gutya ahita akuraho kano gahigo, reka nse nkubikwereka, ahita akuraho kano gahigo. Ubu ngubu ari kumurusha abasubscribers, ngira ngo uri kubibona neza uko bihagaze kuri Islael MBONYI, ni miliyoni imwe n'ibihumbi 440. Ngira ngo uri kubibona, mu gihe Meddy ari miliyoni imwe n'ibihumbi 430. Ngira ngo uri kubibona neza cyane ko uyu bita Islael MBONYI yagize gutya agahita amutera ishoti. Ubu ngubu Islael MBONYI ni uyoboye ku rukuta rwa YouTube, niwe muntu ukurikirwa cyane hano mu Rwanda kurenza abandi bose. Ngira ngo uri kubona ko afiteho video zingahe, 67, undi akagira video 63. Ngira ngo uri kubona ko ari abakozi kabisa. Ariko ku rundi ruhande Ngabo Meddy aracyayibuka kuko niwe ufite views nyinshi, ndetse na video yarebwe cyane kurusha izindi zose hano mu Rwanda. Ngira ngo uri kubona ko video bita Slowly igize ubu ngubu miliyoni
miliyoni 100 ndetse n'ibihumbi 600. Naho uyu nguyu Israel Mbonyi video afite nini, video ifite views nyinshi, ni video y'indirimbo bita ni Nasiri igize miliyoni 33 mu gihe kingana n'umwaka umwe, ariko iyi Israel urabona ko imaze imyaka 7. Nta gushidikanya mu gihe cy'imyaka 7 uyu Israel Mbonyi azaba yarakuyeho ko nagahigo yaragize na miliyoni 200 nikomeza kuzamuka kuri uyu muvuduko umeze gutya, uri kubona ko iri ku muvuduko urenze kabisa. So ni ibintu byiza rero byo kwishimira, dore ko muzika nyarwanda iri kugenda itumbagira itera imbere cyane, ndetse hazamo n'amaraso mashyashya. Ngira muri kuri kiriya gihe cyaba Meddy, Islael Mbonyi ntabwo yabagaho. Yabagaho gusa nyine ku bijyanye na muzika birumvikana ko ntabwo yabagaho tu. So rero ni ibintu byakomeje kugenda bivugwa cyane, ndetse byabaye inkuru kubona umuntu ukuraho kino gihangange bita Meddy, cyangwa se Ngabo Meddy. Ni ibintu bitangaje, ndetse uyu Meddy nawe ni umwe mu bantu batangaje ko ubu ngubu ibintu bigenda Sakira music cyangwa se imiziki isanzwe yamaze kubivamo, ubu ngubu yibereye nayo muri gospel, bivuze ngo ari mu gisata kimwe n'uyu bita Islael Mbonyi. Ngira ngo uri kubona kuri feature zabo kuri views uyu bita Ngabo Meddy aracyayoboye, kuko urabona ko uyu bita Islael Mbonyi afite miliyoni 268, ariko uyu bita Meddy afite miliyoni 284. Ni mu gihe n'ubundi uyu bita Meddy nta gikorwa aheruka gushyira hanze, dore ko kuri ubu ngubu yateguje indirimbo bita Breast, yari imaze imyaka igera kuri 2 ayivugaho cyangwa se ayitegura, ariko kuri ubu ngubu irashyize bisa nkaho igiye kujya hanze, dore ko nta byumweru bingahe bishize atangaje ko indirimbo yitwa Breast igiye kuba yajya hanze. Reka dutegereze turebe uko biza kumera, dore ko abangaba bombi uko ari babiri nibo bayoboye mu gisata cya muzika no mu Rwanda, ku bantu babasha kuba bakurikirana ku mbuga zabo zigiye zitandukanye umunsi ku wundi. So nta bindi birenze rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Ndagushimira cyane we ufashe umwanya ukawumvisha ikiganiro cyacu kuva dutangiye kugeza ndetse dusoje. Nimba utarakanda subscribe yikande kugira ngo tujye dukomeza tubane no mu biganiro byacu bitaha. Murakoze cyane rero, yari Kigali The Talks Entertainment, makuru y'abastariyo nakagaruka.